بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. الولاء والبراء في الإسلام. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا ميريك درسك ببعدادني ebe mihunge hagguga loobiyuma ruli awmuge haggu dinu wajibumuga mistakum behigenda bayta ade loobiyuma ruliyumuga mistakum beheni timbeka ade mirega darusuga mi balalani devana baya ebeyako deke evves waraka loobiyuma muwalatu kurmen ekulevigenwa khalis ruliwarikama adawat terikan onnan jehemihu ebe mihunnaki khalis kafarunge teremwa kafarunna mushrikunna munafiqunna مرتد وفاوا ميهن ابا ميهنge تفات وترتكوge تريموا ملحد. الله تبارك وتعالى وحيك رضافه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله آخر الدهان إمام ميهني الله إكلاغ رسولا يدكول رواميهن اللوبي كرابا يكمغاواتي تبا نذكينو أورني أورنج مام بفان كمغاويس نوتا دارين كمغا نوتا أخون كمغا نوتا غا اتماغ ميهن كمغاويس مي أدي بني إسرائيل عيب بس وحيك ربا الله تبارك وتعالى وحيك ربي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إيغ ترين جنا ميهو كافر وميهون إكوريكا لبغناتي كديغ فانو ديك وداغن نوانو إورنج نفسطن ಎವರೆನ್ನಟ್ಟಕ ಕೋರಿಮತಿ ಕುಳ ಕಂಕಮೊಗೆ ನುಬಾಕಮಾಯ ಐ ಅಲ್ಲಾಹು ಎವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೋಫಾಲೆವುಮೆ ಅದಿ ಎವರೆನ್ನಿ ಅದಾಬುಗೆ ತೆರೇಗ ದೆಮಿತಿ ಬೇನೆ ಬಯಕ್ಕಮುಗಾವುಮೆ ಎವರೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹಶ ನಬಿಯ ಅಶ ಎಕದೇಗೆ ಫಾಣ ಬಾವಾಲೆವ್ವಿ ಫೊತಂ ಈಮಾಂ ವಾ ಕಮುಗಾವಿ ನಮ ಎ ಕಾಫಿರುನ್ನೀ ಎಕುವೆರಿಂ ಕಮುಗೆ ನುಹಿಫೀಹೆ ಎಹೆನೆ ಕಮಕು ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಗಿನ ಮೀಹುನ್ನೀ ಫಾಸಿಕುನ್ನೆ ಅದೆ ಕಾಫಿರುನ್ನಕಿ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ ದೆಕೆ evves waraka loobiyuma muwalatu kurumen ekulevigen nuwa khalis rulwerikama adawettirikan onnan jehe bahikkamuga winames ebe mihunna eku muamala kurumuga adulweri umasha heokokkanta kuruman Allah subhanahu wa ta'ala wani algon mennan irshadu devwafa algon men mege kurin bayan koddi fabane kafarunna eku algon menge muamalat tabbehettumuga amal kuram wane gotuge tafsir duayaki Allah subhanahu wa ta'ala algon men mimaddinuga fiqhu kurava haggu gotuga dakkawa yahga tabamuge he tawfiq algon men mimbar koddevu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.